protein shake timing howe hojai ibani muscle predator gi protein shake thakre adu muscle predator se magi favorite flavors or make kulfi flavor ko aduna mana ngasi haire si protein ji ham hawe am na ha bane aina chai ji dina hangai hawe khanram bane do ai dina pras mine thick oi de ba plain oi ba loina aduga heavy workout to da aina to is na pras soft dum stretching and warm up and yoga ngak ta oi ba adu ngasi di phajana nai khai bi de phajana hai se ma gi di kano ne yam advance chu oi dra ba hoi advance oi to budi ya gi ni du chu kuina to dra ga to bagi ko kitang di wai adu chu ngam na badi hot na re ado ado sida magi den join to do ne chi ashai bani se Doha de lei bane and for the first time you know koi bani se hana thing nei ko to we do proper workout spend to sing asina han bane na magi gym de la ga aina sida to bane ana han boxing chu chatmina re ado khoi gi outing hai ga dra khoi gi party place se khoi gi se gym gumba ko sigumba gym window shopping gi type ne khoi chat workout da gi trial classes anamba doi pi ko aduga Manipur da aina thola amba matam da trial classes se kitang difficult oye yamna kahani tawdi to hole do ga so welcome yam phajaba wat pa hai ga dra ngo the awkward feeling ho hin do khambra hadi koi do han mafam do ma khangdok pa ngon den environment do nungai ba ma chang ha ba nungai ba hai bati ai ga ma gi equipment sing do chana da ba mi ma ga workout sam ta mana de ma gi body gi matung ina na tra ado aina yeng ge na mafam khara chat pa matam da membership oi ba ya de register ta godom ni ya de dugum ba kitang wa khara ngang na ba maina thokle e ta seng na ha ga di nong phadok yum da lak sa bani ko ado je mayam ha ba matam da hadi nungai he ba changning ba mafam da changal laga nong matang lak pani na kai de changu kholo welcome kitang reception gum ba da ado maina welcome phajarak ta ba hai ga dra wa ngang na ba mayam kui na ngang na ba hai ba chang bu da du oi ko hai pesa pining de tingning de ha ba nat ta ba ado si gym puna mak na te ko ma te de nungai ba de hoi mi amaga moi budi like of course like you know they are like fitness celebrity ne but akhoi gi damak ta hai ba tare aina mo yam request tam na bam chang ba change tawdi tawre e ko adorga so kitang admaina nong phadok mayam se ama gym lo hangnaraba dagi mayam se workout lo chanaraba ni na kitang flexibility se thamhaninge Manipur da ko adi Manipur na mana su fitness center yam to khangdom se panyam le I chat ta hoi yam do yam phadi yam pai smai na mayam thokla ise mina di hai bas business se copy pang to copy to ise competition hangal ge quality thola ka doi ne akhoi quantity yam leira ka da quality se da competition la ka do ne South Korea se da yum thong khoding gi cosmetic hang do ise kai na makoi competition ne si se du da na hoji world gi largest makoi cosmetic brand ne provider oi ba supplier oi ba ngam ni ko competition lai traga di yaroi du na Manipur da su gym na traga fitness or anything any business to matam da competition set kaino kari da competition ta go ha matam da quality competition da lehan ga do bane ba adu matam da khoi gi improvement se yam lakani khalle ado ya expert nati ko in haizer is just experience ki matung in haizer bane ado khoi huzik decathlon da mu shopping mu chen da re adu ka ma duty chat to ne adu ka and I'll see you bye bye Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.